لكامبا هول لروج أفاي كردستاني كو كامبا داعشيانة قالكي خطرة قالكي مترسي دارة أو كامب بويا وكا بومبايكا لبرتقاندني حروج هولدانا رفيهايا لهذه ناصايشة لكامبا هول قالكي شيارن رينادن كسك جوي كامبي برابا دس بأوبراسيونة كما زنكرنا أرمانجا أوبراسيونة أوكو أولهي تشببا آرامي تشببا وجيانا كارمند ريك خسنين مروفي كل نافا كامبي كاردكن جيانا وان ورا غارانتي كرن برينها بچند روزان پنجی جنو زاروکن داعشی خواستبون جو کامپی برون لین کاربون آرمانجا کدن یا اپراسیون اوکو شبکه تروری لکامپا هول هلوشینن لوی داره زاروک لسر خلافت اسلامیت اینا پرورده کرن جالی خواه سنتوم راگهاند کو فرماندار وی براد کوپر چویا کامپا هول سردانا کامپی کریه و پشتی تکچونا داعشت سال 2019 دا لکامپا هول وی دمه 73,000 کس هبون لینها هجمار وان دا کتیه 26,539 کسان جو 15,000 کس یعنی 15,000 کس جوان سورینه نزدیکی 5,000 عراقینه و 9,300 کس دنجی بیانینه افدر کامپا هولیه لپاریزگاه حسکی یا روجاوای کردستانی اوبراسيونك هاتية دسبيكرن عن إطلاق مرحلة جديدة من عملية الإنسانية والأمن ام قوناغا نو یا اوپراسیون مروفی و اولهیه را دگهینن کو آرمان جاوی پاراسنا نشتجهن کامپا هوله و مسوگر کرنا اولهی و سلامتی خباتن رخصتن مروفیا دناف کامپی دا اوپراسیون پشتیویه که هات کرن کو هزن اولهی راگهاندن ده چند روژن بهوری دا هولدانک جبو درخستنا پینجی جنو زاروکن چکدارن داعشه جکامپا هوله هبو هولدان جعالی هزن اولکاریه و هات پوش کرن تسعى الحملة إلى تفكيك اوپراسیون هولدانکا جبو هلوشاندنا تورن تروریست و شوپاندنا وان کسن کو هول ددن سروری اخوا فرض بکن هر وها ین هول ددن زاروکن د کامپی دا بکار بینن دا کو تشت جیرا د گوتن خلافت جوانان آوا بکن لقلب داویبونا دستهلات داعش سال 2019 دا لروجلات فرات زیده 73,000 جنو زاروکن چکدارن داعش هاتن بجه کرن ده 6 سالین بهوری دا بشک بربچاف جوالاتیان ده چند قوناغان دا بو ولات و نافچین وان هاتن بگراندن لگور آمارین داوی هجمارا نشتجهن کامپا هوله 26,539 کسه 15,000 سورینه نزدیکی 5,000 عراقی و نزدیکی 9,300 کس جی خلک ولات دنن ده جاوره کرن حتی نپشراس نبویه که سروک دمکی سوری احمد الشرع بشتاری جوینا گشتیا یو این نتوین کی یکبوی ببل نویر که امریکا او جوینا گشتی و وی ماهی چه ببه سروک دولت بشتار دبن لسر بشتار بونا شرع گوتو بیجان دست بکر امریکا رکسنا هاتشه که شرع فرماندار وی بو آواکار وی بو جناو رکسن تروریست در خست پرس لسر چیانا و شرع بکاره بچه امریکا و بشتاری جوینا گشتیا نتوین یکبوی ببه یا نه لسر و مجاری من هنک لیکولین چیکر جوارا بنیرن ریکفتن اکایا سال 1947 دا چی بویا دنابرا که دا چی بویا نابرا نتوین یک بویو اینو امریکا دا هاتیه امضا کرن او ریکفتن لگوری و ریکفتنه دوی امریکا ری بده نونرین ولاتن اندامن یکیتیا نتوین یک بویی که بشتاری جوینه ببن يعني لجوري وين ركفتني أحمد الشرع دكارة بشتري جيفيني ببه ليه أجر أو كاس نهات بجزاكرن يعني أفجي مرجكه أجر هات بجزاكرن دفي دستورة كتايبت جبو وان كسان يعني جبوي كسي هبه جبوكو أمريكا بده ري بده فيزا بده بي كسي كو بتش بشتري جيفينين أنجمنا أصايش أنجي نتواني يكبو ببه ده سال 2025 جاندا جبو سردان شرع بيج ورا بيجم يعني وناد بينن شرع درت كذا دروي سوري اوكي
چاوا دردکوه جبو کو شرع جشامه بچه ولاتکی دروی سوری یو این نتوین یکبوی ایزنا تایبت دوی جبو کو بالا فراوی بفره لحتى نها یو این دستور ندایا احمد الشرع جبو کو بچه نویورک بشتاری جوینا گشتیا انجمنه به یعنی نتوین یکبوی به ریکفتنا کدن هیا تماشاوان نظام کنگی چی بویه سال 1961 ناوی ویجی ریکفتنا وینا او ریکفتنا وینا جبو چه هاتیه کرن پاریز بندی یعنی حسان داتی نسر سروک دولتان جبو کو نین گرتن شرع جی یک جوان کسانه مثلا پاسپورت ویا دیپلماسیه الگوری وی ریکفتنا وینا شرع نای گرتن جبر کو سروک دولت حسان یعنی پاریز بندی سرایه دیپلماسی کارت که یعنی پاسپورت ویا دیپلماسی هیا او کسی خدان پاسپورت دیپلماسی نه الگوری ریکفتنا وینا دکارم برحتی چونو هاتنه بکن لیدی ساجی تشکل ویدری هیا چیه اگر جزال سروان کسان تنوه اگر جزا هبه دوی انجمن آسایشان اف دولتی جبو سفره ایزنی بده آها چما من بحثا ویا که کر نه نتوین یک بوی نجی انجمن آسایشان اف دولتی جبو چونا شرع جبو نویورک که بشتاری جوینا یو این ببه حتی انها دستور ایزن نجی یو این ورگرتیه نجی جه انجمن آسایشا ناف دولتی ورگرتیه جبر وی که جی حتی انها چونا شرع جبو جوینا یو این زلال نبويه دكتور محمود عباس لكولينارو اكاديميسيان جي امريكا تكساس لقلبنا دكتور دما تخوش بخير هاتي شرع بكربه إذنا يو ان وانجمن آسایش بستينا جبوك باشتاري جفينا گشتيا نتوين يكبوي ببال نيويورك دما خوش به سلاوريز كاك بالبخين براسي مجاركن ها قلكي غورا لفيد الامريكا هم اپوزيسيونا غوديجي سوري وكايا دروزاتي جروبا قلكي مظن ما افاده كريا وهنا يك بشكش جروبا قلكي مظن دش دسكنن تكليا بسيناتورا ردكن تكليا حتى بوزارتا يا عدل ردكن جبوني جو بخنا وطايدا انه احمد الشرع هاتنا وينا لفيدري دكافي وطايق انه دجي وعائلاتي جو زاروكي وهاتنا كشتن عراقي دا ودستي احمد الشرع تدايا هيك جوا قاري جو تيكرن انه جبوني جو فشارك برد نصر حكومتها اخوا ام تجديد مالباطي با كشتيا يا والشكري جو هاتنا كشتن عراقي دا فشارك برد نصر حكومتها اخوا جو نحن احمد الشرع بكافي عرض امريكا دا طبعا جروبك همبري وينا كارياوي هاي جروبك اوج كار دكي حتى ده تقريبا دجي عرب سيناتور نوشنيك سيناتور جوانا ولو باشكتنا كبيناي عربي هيا بير روشنا جبوني اريكاري كي دوستين داري بدني دا داوري يعني نتوين يكبوي اخرتنا خوبكي وكا قوم زان غركا في سوچاري هايدي اخرك ايرو بلا يعني جدولها وكا قديش جدولها ياغو كسي قوي باخوي ناوي سوري تيدا هاتيه دانين سبي سوچاري هاي هاي وري بس حتى ناوي هيا كيا دكتور حتى وكا قديش في اماجكر هي بريار امريكي في درنكتي ابيا يونايت نيشن يا ان توين يكبويا او جدولها بس يا امريكيه حتى وكا قديش في اماجكر نو وزاره دربا عدل حتى انها او بريار ندا كاري بك سر عرض امريكا دايانا او رينا هاتي دانين اپوزيسيون براسي كاركي قالكي خرت دكي جبوني جو نهيلن في يعني اولهيه بدني داوري طبعا هردو الي اولهي كاردكن وهردو جكي سر يعني بانكا بلند سر مساوا سناتورا كونغرسمانارا حتى برياد روجا جروبك هذا افاكرن جبوني جو قالوا كاربن بجهنا وزارة عدل دا أمبيلن قانا بأب إنسانها دبن سها تيروريستي ديا ودستي وينا دكوشتنا قالك لشكري أمريكي دهايا دكتور لوبيا كي جدي هيا بهيز كو جبو أحمد الشرع وحكومتها دستلات دار يا سوري كار بكال أمريكا
لوبيك هيا لوبيكي واي خورت هيا لوبيكي براستي تقريبا اسكارم بيجم شغله بهتري بيستروجا ديجار سجارة سناتور روشنا حتى اوي لوبي بريا دروجا اخرتنك طبعا تشوت كرينا راستا بس قد قو ام سناتور روشتن جبوني دور بيج كرنا سيزر سر سوري هيلينن وغوغوتيا غوت نيلسان تبون غوتبون ام كهانا ارمانجكي انه وين زيك كوميتا یا بريفا برياج بوني سا دور بيج كرني د كونغرس تبيروني وفي اخنا هنا بس نراستا طبعا وكا بروباغندا كيا جبرغو او دور بيج كرن ام طبعا جروبا ماجي في جبي اخرتن كان ارمانجكي انه اخرتنا جبرغو وقتي دور بيج كرني كونغرس دابه لندن جركا صالانه خو بخوي حتى جو سر بروني وحتى بكي بريارا كرسنيدا ونوكا بكي يا صالانه يا كونغرس دا جو دور بيج كرني لين جبرغو بريا هيدا كي اخرتن هذا كرن او دور بيج كرن ما نها تهلاندن بس او قلوبي وكا قوتبي عما جكر لوبكي خورتي كار كرن طبعا خو حسيت كنت بنسها انه سوري تنا بس بشقرتيا وينا جي تركي جلوبيه تركيتي وجي قطريه سعوديتي اريكاريكا حتى ابوري جبارك دكن جبوني دخالان ها قالك يسر دخالات سكنن يا دور بيج كرني هلينن دور بيج كرنا سيزر سر سوري هلين يا ددوا تشاوا ريدنا احمد الشرع دوري ديكيتيان ويدا اخرتنا خو بكي بس حتان ها وقوت بي عما جكر هي او بريار انها تكرج هردو عليا انها تفسر دكتور ورم سر مجاره كدن ما بحثا احمد الشرع كر دفان روجين داويدا امريكي ببردوامی هیزن خواه چه سربازی چجی لوجستیکی در باسی روج آوای کردستانی دکن لقصر که تنبجی کرن و هنک جهندن روج آوای کردستانی لگور نرینه تا آرمانجا که جدای امریکا هبه کدوان دماندا دی جدی هیزن خواب جیدی که مثلا کوپر ایرو لکامپا هول بولا حسکه چیه هدف چیه دکتور اشارتی چنه اف مثل البخين جركم بشكي فرح لميزين د ريفبريا ترامب دا ريفبريا ترامب دا د تيار هنا دي جدبون هنا يكجي تياركي ابوري سياسيه او يجو وقبل برتياري وينا توماس باراكا بله او نا بهتري جريدايا بكوچكا سبيفا هناك بارتي كوچكا سبيفا وهناك كونغرس وتياركي دي هي أولهية أمريكا استراتيجية أمريكا حتى وكا جو إيرو ترامب نافي وزارة برافاني كرا وزارة ياشر بجنبي حسان أبدا دي خياكرن إنه بيشجرتيا وزارة برافاني ياشر زيدتكي أم رولا أولهية دكي رولا أولهية بنا رولا بيتشيا أباها بيشجرتيا هيزا قصدتكي أبنا بنفيسها سيوانا هذا ونولو تنيجكي ليد ميزيني إنه قصد أداتا يك أمين أو بيشمرقا أمين أولهية أمريكا برجواندية أمريكا بيشروجي دا نبس سوري عراقي دا دي بيشروج رجلاتي نالين دي يك جواي سركنا أف بيشقرتي قلكي قرد بيك يعني ناكوكي أبناء خورت حياتي دا يعني جبرولش كي في شارع بينا حتى سرطون بارك فكرن جارنا تدميزيني هناك آخفتنا ويش كي لاواز بينا وكبري توندا قلكي أحمد شرف بيشتاخو بيقريد دا بس نهانونو آخفتنا يدقنش برقو في شار سر تكرن أو بخوا يعني أحمد إنه توماس بارك حد بنقا خدها إنسانكي بازرقانية يعني إنسانكي بزنسمان بالسياسة إذا نو القاسيزانية جهاد بريار داية دا ترامب جو كاربكي أو دميزيني إنه جرك أبناء دبنسا سيوانا سوري تمامي دبي بس تناقجت سياسة دا تشتكرن أو وزارتا درفا يا برافين تشتكي آخفتنا كدي تكرن كاك دلبخين إنه أمريكا بتيبت وزارتا درفا وزارتا يا برافانيا قول هاد بيا شربي جنابي هاتي قوارتن إيرو أنا جارنا كاركي دكن إنه يكي وقته قلنا الجور كيف عوابي وكي جو مثلا يعني دجي برجوانديا وانا يدروجلات دركي دبي ويبلند بكن حتى وقت بيجين قصوري ما قبيش طلعت بطازي بكن وجبوي بي بدنا خياكرن أحمد الشرع إيرو الجو وانا خوشك زانن إنه بوا وكي سيمبولك يجبر دي
سنای نبسی سوریه هرم تمامی گرک وینا صورت وینا خرابکن حتی گو کاربین ویهلینن و الا رولا وینا هنو خلاص بی او رولا گودانی دا و حکومت بشار اسد رژیم ویهلاندن و جهان ارمانجا خو چه اسرائیل چه امریکا چه اروپا جا ارمانجا خو تقریبا نها دخوازن ویج روی وینا خرابکن دا گو يعني وينه هلاندنا وينه حساني بكن از بهوردكم في تشارچوبه دش بور برساته چما مولو فرهي گوت دو برساده از بهوردكم انه حتى اخفتنك الفيدي تكرن انه لازمه سيستما قول الريفابريا خسر تكرين يا جو حمه يعني مكونات سوري دنافدنا جرك دو سيستم دا سوريا بافكرن وكوي سيستم ابها زرتا دربا ويا بربا يا دربا ويا برباني امريكا قال لك سربشتابي سكن يعني قال لك بشغرتيا دكن ديرولي دكن وبكن جو ريفابريا خص يعني سيستما وينا ببي سيستما جو سوري سروي بافكرن يا كو وينا افاكن بلكينا كرد بن ريفابريا خسر كرد بن بس جركا بوادي مقاطعه وابش كيا يا اسرائيل قال لك سرت سكنيه براستي يعني لوبيا اسرائيل فيد الامريكا قال لك دكتور زور سپاس قال لك سپاس ايرو تماشاوان نيجا ايرو دي وزارت براواني نما ناوي وزارت براواني لسر بريار دونالد ترامب بو وزارت شر زور سپاس دكتور محمود عباس لكولينر واكاديميسيان جا امريكا تكساس سرچاني مين خشيت دكتور لروجلات ديرزوري 54 شروان کماندو یعنی هزین سوریه دموکراتیک پشتی پرورده لسر چک و تکتیک نوین شر به مراسم که سربازی در چون فرماندار انجمن لشکری دیرزور عقید عرب نوویه دبیجه حسده همو پیکاتین سوریه نافدانه عربن، کردن، سوریانن، آشورین، ترکمنن و سوز دانه که دست کفتن شورش بپاریزن و لهمبری هر ایرش کجی راوست شروانه که حسده به ناو قندیل عرب جی گود تکلین وان و خلقه گلکی باش لروجهالات ديرا زوري خلق كوماندوي جاليه هزن سوريا ديمقراطيك هسدي با بريا رئو رسم سربازي با درچو خلا درچونه تنجيو چوار شروانن كوماندوي الخو گرتنا بولسر همو چکن سبکو گرانو تاكتيكن شر پرورده بونا في صفوف قوات سوريا الديمقراطية يا رفاقنا الأعزاء گلی هوالان ام ایرو لناف ریزن هیزن سوریا دموکراتیک همو رنگ و پیکاتین سوریین خوشک ودحوینن هر وها دستکفتن شورش دپاریزن ام کرن هوزن عرب هوزن کرد سریان و آشوری و ترکمان وان هیزان پیکتینن مسوز دایا گلی خواد دستکفتان بپاریزن و هر لسر ریا سوز و پیمان خواد دمینن ام سوزه ددن گلی خواه به حموشیان خواه بروانیه بکن و هر ایریشکی به شیوازکی به میناک جناف ببن ده همان چارچوبه ده شروان انجمن رقه یا لشکری سر بهزن سوریا دموکراتیک حسده با برسبا وان آلین کو گفان لحسده دخونو دخوازن تفل هویه دنابرا پیک هاتین سوریا ده چه بکنددن بالنسبة للعلاقة بين الشعب وقوات سوريا الديمقراطية يعني درباره پیوندی دنابرا گلو هزن سوریا دموکراتیک ده پیوندی که زیده خورده جبرکو پرانیا شروانین هزن سوریا دموکراتیک کره عشیرانن هزن سوریا دموکراتیک همو عشیران لخوا دیگره درباره داخویانین و داویین هنک آلیان ده او بخواد تنه دخوازن تبلیهویه لباکور و رشلات سوریه چه بکن تا قیمت جوان را دینه ام جوان را دبیجن هزین سوریه دموکراتیک لبند هر کسی که و آلیه کنه که بخوازن ایریشی ما بکن ام جبو هر جهه که و جبو هر دمکی جی آماده نه چاودیرن سربازید بیجن پشتی کتنا رژیم اسدو تک چونا روش اولکاریه لنافچه پراوه و باشور سوریه هزن سوريا ديمقراطيك خلين خوا ين مشقو راهنانه و درچونه بهتر کرنه
ده هەمان دەمێدا یەکینەیەن کۆماندۆیە لە چەپەرێن شەر بگرسەیی هاتنە بەلافکردن و کەتنە ئامادەباشیە لۆڵۆخان ڕوودا و